Kwaphinze kuba imvokodo umbukeli kuhlanganyela kanye nawe Tindzabeni letenaba nabile Letisematseni asikubingelele libito into zakhe Mathebula. Khumbula Tindzaba tiyatfolakala ku DTT etinkundleni tekuxhumana ku YouTube kanye na ku SABC Plus. Hlala nathi sikuphakele tona. Kulesigaba selihlelo sibuka kuhamba kwetinhlelo tematikuletsheni esifundzeni seMpumalanga kubukeka ngathi kusukume ngendlela lekungiyo kubhalwa kweliphepha lekucala lesingisi kulesifundza. Litiko letemfundo lethemba ukuthi bafundzi batawuphumelela ngemaphesenti lange-83 bafundzi banyakenye batfole emaphesenti lange-76 bangetulu kwetinkulungwane letinge-68 labatawubhala ngalokuphelele labangetulu ngetinkulungwane letilishumi-6 kulabo labakhetse tifundwa bangabhali letiphelele lonyaka. Asesive kutsi insatheli Tindzaba te-SABC Tumelo Majoho nemdidiyeli walelu hlelo lwaLetisematseni nokubonga Mgwenya basiphatseleni. Sikolo semabanga laphakeme imgubho ngulesinye setikolo lesathola emaphesenti langaphasi kwe-70 nyakenye. Kepha-ke bafundzi bemnyaka wa 2023 banelithemba lekuthi batawukwenyusa emasokisi bange-261 bafundzi lababhaliselwe lolu hlolo kulesikolwa. Ready for my exams. Ukuthi ready preparing ukuthi i-government iside ngokuthi isifundise ngoJune sinike winter classes iphindze isifundise na nge-spring. Right now sifundzile kakhulu and isikolo sisiprovidele ukuthi sifunze ngemigcibelo nangelisondo ma-extra classes sikhonile ukuthi sifunze ngawo, and i-MEC yedade osivakashela eBlock A and wasimotivator wasinama-advices lokhu side kakhulu because sikhonile ukuthi siwathathe lama-advices sispende isikhathi lesiningi sifunza. Ama-subjects lengwendako tifundo lengikhethile ukuthi ngingatimisela ngato i-physical sciences kanye ne-maths tibalo ngoba ngiyakwazi ukuthi ngine-challenge kakhulu kuyo i-chemistry ku-physics ngawo ngidinayite isikhathi lesiningi ukuthi angendelawo kakhulu, and ekuseni siyaba nemaklasi kanjalo na after school siyaba nema-classes ngiyawa-attenda onke lama-class lawo, then ngiphindze ngidinikete nesikhathi lesiningi sekuthi ngibuye entsambama ngitofunza nemngane wami lengifunza naye la sikoleni. So besifunza from 8 kuyoshaya 11 then kungikhani sibuyele ekhaya, then throughout the week bengisolo ngenda njalo, even last week bengichubeka, last week bengenda the same thing. Ngicabanga ukuthi ngidophasa because le province nabothishela bethu na le district isinike ama-extra classes, so ngibona ukuthi ngidophasa because konke masekuhlangene ndokhona ukuthi ngiwork hard ngistudishe and then aim for results la mahle, and because ngifuna ama-distinctions like 6 and ngisho ukuthi ngidowathola because ngiyafunda. Linye ndiletikolo letisemaphandleni naleto letisemalokishini tinemakambi bafundzi lebatabe batadishela ndzawonye kuto kute kuphele kubhala kwelihlolo lonyaka. I-support lesibaniketa yona abantwana bethu ukuthi bafunze noma bakhone kuphumelela kule exams lecalwako today. Sibaniketa i-support yokuthi indzawo lebafundzela kuyo ibe conducive, bakhona kuba ku space whereby labatokhona ukuthi bafunze ngendlela le right, and senda sure ukuthi uma kuqala umnyaka sibanikete ama extra classes, siphindze outsource teachers from other schools so that bakhone bekuthola isikhathi sokufunza enough, and we already prepare i-camp for them leto kuqala on Wednesday. Sing SGPs the whole Mpumalanga ngisho so the whole province si prepare ukuthi sibe khona supportive ngayo yonke indlela ukuthi abantwana bethu bakwadi kuphumelela i-matric wabo, and sibeke i-target ya 100% yokuthi abantwana bethu baphase icishe bonke ngendlela efanele. Sithi lungisele kakhulu financial nako konke ukuthi abantwana bethu baphase ngendlela right. We are ready and we are 100% sure ukuthi abantwana bethu they are going to pass. Tinge 560 tindzawo tekubhalela luhlolo lwekuphela kweminyaka kulesifundza. Sisebenze kakhulu kule minyaka emithathu endlulile ngoba National Senior Certificate ayiqale ku grade 12 iqala lapha kwa grade 10 so lokho sisebenza, kodwa kulomnyaka sisebenze kakhulu si department education sinikeza ama programs amaningi ukuthi abantwana bethu bakwazi ukuphumelela. Ngabe kuya ngokuthanda kwethu besizothanda ukuthi abantwana bonke baphumelele, kodwa siyojabula kakhulu masingathola u-83% kulonyaka.
Akukho-ke lokubi lokubikiwe ngalelanga lekuqala lekubhalwa kwamatikuletsheni. Njengoba luhlolo lokuphela kweminyaka sevele lucalile, sibuka ukuthi lihambe njani ilanga layitolo esifundeni seMpumalanga. Emoyeni sixoxisana kabanti nemcondzisi welitiko letemfundo eMpumalanga Make Letisematseni. Make Letisematseni, asikubingelele sikwamukele etindzabeni letinaba nabile Letisematseni Make. Ngiyabonga ntokazi, ngithanda futhi ngibingelele abalaleli ababukeli emakhaya. Department of Education siyajabula kakhulu ngesupport esiyitholayo kumphakathi wethu, kubazali, kubafundi, kubosomabhizinisi ukuthi sikwazi ukuqhubekisa indaba zemfundo. Ngempela ntokazi sithanda ukusho ukuthi ilanga lokuqala lihambe kahle kakhulu. Asitholanga nendaba enye engathi yenza ukuthi singaphatheki kahle ngoba akuhambanga kahle yonke indawo. Kuhambe kahle, abafundi babhalile iphepha lokuqala. Ngisho futhi ukuthi bonke abafundi bethu 68,681 bonke babhalile izo. So siyajabula ukuthi masibhalise abantwana abaningi kangaka kusho ukuthi yonke into izawuhamba kahle. Lokusho ukuthi ihlelo lokubhala kwamatikuletsheni licale kahle kakhulu elangeni layitolo. Imiphumela yanyakenye ingilenye lekhombise kuba mihle kakhulu kulesifundza njengoba abafundi baphase ngemapercent langetulu kwa70. Ingabe kulomnyaka nitawukhona ukuthi niwuthole 80% leniphokophelele ukuthi niwuthole? Ntokazi, abafundi bethu bachazile baphinda bafakaza ukuthi ngempela kusetshenzwe kulonyaka. Bese ngathanda vele ukuthi abantwana bonke baphumelele, kodwa ke siyojabula kakhulu uma singathola lo 83% as a fallback target yethu. Nanoma ke kuvele ke esikhatsini lesinyende njengaletinye ke tingcinamba letiba khona lapho kugcina kubonakala khona kuba nemibhikisho kubonakala khona kuba netikhawukhawu tekucisha kwagezi lapho tingcinamba letiye sibukane nato esikhatsini lesinyende makufika lesikhathi. Ingabe nilitiko nikulungela kanganani ukuthi nibukane naleli tingcinamba letifana naleti? Nsakazi senze lokho kuthiwa i-risk management plan. Lasibheke khona izinto ezingahle zivele. Sifunde kakhulu kulokwenzekile kule minyaka endlulile ukuthi mhlambe kuba netimvula etinkulu, mhlambe kube nama community protest, kule season esikuyo kuba nama load shedding noma indaba yokuthi amaphepha aphutshuke. So i-risk management plan ibheke yonke le ndawo lapho ngahle kube ne something engayenza ukuthi i-exam yethu ingaphumelele ngendlela esithanda ngayo. Senze lokho esibiza ukuthi ama mitigation plans ukuthi sikhulumisane nabazali, sikhulumisane nama communities. U-MEC wethu ubaba uMajuba uhambe kuwo wonke lama district wethu wahlangana nama SGBs nama stakeholders ukuthi sonke masibambisane ukuthi noma kungaba nani esihluphayo sabantu abadala masinga disrupt indaba yabafundi bethu ukuthi bakwazi ukubhala ngoba le exam le ibaluleke kakhulu empilweni yomuntu omusha. So siyathemba ukuthi ama communities wethu lalela lesicelo esibuya kumphathiswa wethu ubaba uMajuba. Sisebenzisana namanye ama departments ukuthi makungenzeka ukuthi imvula ibe khona. Namanje siyabona ukuthi ngathi imvula iyaqala. Kukhona esikulungisile ukuthi sikwazi ukufikisa amaphepha kule ndawo ezingahambeki. Lawo ma department afana namaphoyisa, afana namasotsha ayosiza kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi sifikise amaphepha kule ndawo ezingafikeleleki makungenzeka ukuthi kube nemvula enkulu. Ngithanda ukusho ntokazi ukuthi sibheke yonke indawo ukuthi amaphepha angalahleki, amaphepha angaphutshuki, i-security yethu ngasho ngizichenya ukuthi we have high class world class security systems esizisebenzisayo ukuthi sikwazi ukuvikela amaphepha la siwastora khona
naseyikolweni zethu sikwazi uku-accounta for wonke lamaphepha esinawo. Sisebenzile ukuthi singabi na anything ezawudisturba ukuhanjiswa or noma ukuhamba kwale exam. Lokusho ukuthi Mama Moyane umbukele ekhaya uyamqinisekisa ukuthi emaphepha kulomnyaka ayawube aphephile, angeke kufane naseminyakeni sive ukuthi mhlambe liphepha letibalo liye laphutshuka, liphepha le physical science liye laphutshuka, lokuthi isiqinisekiso uyasiniketa ukuthi emaphepha kulomnyaka aphephile. Si department lana eMpumalanga Msakazi sina 13 years singabi nephepha eliphutshukayo. Siyathemba futhi siyavuma ukuthi sisebenze kakhulu ukuthi nakulomnyaka ngeke sibe nephepha eliphutshukayo. Siyothi makuphela lo mnyaka sithi sina 14 years sine incident free examination. So siyathembisa kumphakathi wethu ukuthi ngeke kube nento ezifana nalezo. Etindzaweni mama letifana nabo Bushbuckridge kunaletinye tikolo letiyeke la titfoleke ema-percent lamancane kakhulu uma sekufika ke isikhathi sekubhalwa ke lihlolo. Ingabe mhlambe ngitiphi itaba lentendile mhlambe kuniketa mhlambe bothishela ema workshop ukuthi bakwadi kuqinisekisa ukuthi bafunzi nobe ke etikolweni titfola ke ama-percent lasetulo. Sina ikolo esithe zonke ezithole imphumela engaphansi kwa 70% kulonyaka ondlulile. Mhlambe bakhona ebuhlabela wo wonke ama districts wethu. Lezo ikolo zinehlelo la sithi kunama mandatory programs abawalandelayo, ama programs abhekane nabafundi nama programs abhekane nothisha. Kanti nama programs weikolo weikolo ngeyikolo ukuthi le ikolo sizisize mhlambe kune issue yama resources kune issue ukuthi SGB ayisebenzi kahle, so sisebenze nabo bonke ukuthi sikwazi ukuthi silungiselele lesikhathi esingena kuso. Abothishara bethu they have been trained, kanti la sithole khona ukuthi abothishara mhlambe abakwazanga ukuphumelela kahle kulonyaka ofikile, mhlambe isubject yakho ayitholanga lo 70%. Sithole abothishara kwezinye indawo beze kulawo ma-circuit bazofundisa abantwana ngama weekend, bafundisa abantwana ngalama extra classes lawa besiwa implementa kulomnyaka. Ukhuluma ngendzaba yekufundisa abafunzi kuma extra classes. Phambilini kuke kwashona ke umfunzi enzaweni yasePinari lebekayo additional labanye bafunzi. Ingabe lokho nako niqiniseke kanganani ukuthi kulomnyaka angeke sikubone kwenteka? Msakazi siyathanda ukuthi sisebenzisane nomphakathi. Ngoba lokho kwenzakalayo kwenzeka emigwaqweni labantwana bethu bahamba khona la othisha bangekho, ngesinye isikhathi namaphoyisa angekho lapho. Yiloko esithi umphakathi wethu mawusize ukuthi sonke sikwazi ukuthi silekelele abafundi bethu. Siyasebenzisana Msakazi namaphoyisa. Makuba nento engasijabulisi o mhlambe esiyisolayo siyakwazi ukuthi sibabize, sine what we call i-prof joint lefaka wonke lo muntu ukuthi makungaba nezihlakalo ezinjalo amaphoyisa akwazi ukufika ngesikhathi. Esikhathini lesinyenti ikakhulukati ngenyanga yenyoni lekwinyanga yaSeptember nilitiko naye nicaleke kuphakela ikakhulukati stationary etikolweni. Ingabe kuhamba njani kulelo hlelo leloke? Lihamba kahle kakhulu lehlelo lelo ntokazi ukulungiselela ukuthi unyaka ka2024 uqale kahle. Ukuya ngemanagement plan esinayo end of November 30 November le stationary namanye ama resources esiwathengile kumele abe ezikolweni. Njengoba ngisho siodile i-stationary, i-delivery seyiqalile, siyathemba ukuthi makuzofika u30 November sobe sesilungele ukuthi makufika uJanuary 2024 abafundi babe batholile i-stationary. Make Moyane asibonga kakhulu ngesikhathi sakho lesiphe sona etindzabeni letenaba nabile. Mbukeli enguyekela Make Moyane lebesikhulumisana naye. Kanti ke uma sibuya ekhefini sikuphathele ke ebuciko lelapho ke sitabe sicocisana na Letisematseni lo ngumhlabeleli lo sakhasa.
Esigabeni setepciko sibuka umhlabeleli wemculo we-rap losakhasa losuka eMahushu eMpumalanga, Letisematseni lowatiwa ngaBraylo. Ngempela sonto Braylo uphumelele kuzuza indondo ye-Artist of the Year ku-Game Lifestyle Awards. Kuva kabanti ngeluhambo lwakhe kutemculo sinayeke emoyeni. Asikubingelele Braylo kuLetisematseni. Ngiyanibingelela njengoba ushilo ligama ngiGlenn sibonga ngamatsane labanye bangathi ngaBraylo. Kuyavela lapha ukuthi ke uphethe indondo njengaloku sikhuluma uyithole ngaliphi lena ndondo? Lena ndondo ngayithola ngokuthi ngibe nebalandzeli laba ngisupportako sukusela ngiqalele lihambo lami lemculo. Ngike nganominate kuma Game Lifestyle Awards ku 3 ema categories ngaba nemusa ngabuya nale yodwa endlini, which is Artist of the Year. So ngibonga abalandeli bami labangivotele ukuthi sibuye nayo. Inshisakalo yemculo nobeke lona lohlabelako ibuyaphi ucucutelwa yini ikakhulukati kulona mculo ukuthi uhlabelele lona mculo lohlabelako? Lithando lami lomculo laqala ngisese high school, ngisese primary school bengenda ama poems. So ngaqala kwenda ama poems ngisese ka grade 2 Lundanda Primary School. So lokhu ngilidele kwenda nomculo wesiswati ukuthi nalama poem bengwenda ngesiswati. So ngajwayela lento yokubhala nje nesiswati. So le ma poem ukuthi edede kwamculo ukuthi bengicula nase ekhwayeni esondweni. So mangiceda ngakuhlanganisa kokubili kwayenda irap yesiswati. Ngaphandle ke kwe-rap yesiswati lo iculako ingabe likhona lelunye lihlobo lwemculo loluculako? Yebo ikhona i-R&B. Kuhlabela kahle kahle ngakuthola esondweni. Likhona liphimbonyana nje le-R&B. Ingabe leyo R&B ikhona mhlambe la seyikuthethe yakumikisa khona kancane ngaphandle kwe-rap njengoba siyathi ukuthi ku-rap ubuye nendondo letside? Ngisho ukuthi kukhona ngoba akhona ama events ladzinga i-R&B kuphela lokufana nabo nema events ema beauty pageants, i-hip hop ayikagcwale kangaka kepha ke yangifaka etindweni kufaka nema events lafana nalawo kuma picnics. Ngiyakhona kubita nakhona ngitoperforma nje khona lapho tingoma temathanda. Njengemculo safufusa ingabe mhlambe ngitiphi tingcinamba lohlangabetana nato? Tinyende kakhulu njengokuthi sometimes kukhona ukuthi ufise kufinyelela kuletinye tindzawo but ngenxa yelibanga ungakhoni ngoba safufusa nemali ayisengaqali ngena kahle naletinye tindzawo nje unabatho uyakokota ngithi ngoba ligama lakhe alisengafike ebantwini sekumadima ukuthi bavule lowo mnyango. So yatingende kakhulu kepha kubeketela ngokusigcina siyembili. Ingabe wakhuthathwa abobani ukuthi ungene kulona mkhakha kanti ke futhi mhlambe ngibaphi lofisa ke kusebenta nabo kungimanje? Ngitawuqala ngemculo wami lo hamba embili we-rap ngi-KO wakhona lana eMpumalanga ngolongiqoqudele kakhulu asesekutuka licembu le-tear gas. So bengilalela i-tear gas kakhulu kepha makufika emavesi sa-KO bengiva nami ukuthi kukhona lokushintshako kimi ngabe sengifisa kufana naye. Kwabakhona abafana labe bayenda ngesiswati lento kuthiwa i-native squad nabo bangiqoqudela. So banye libantu langifisa kusebenzisana nabo kufaka ekhathi kuyi-KO lo ngi-inspireile kanye naSjava loke walibona litalente ukuthi likhona siperforma kule indzawo. Banyeni la ngafisa kusebenzisana nabo. Yini mhlambe lengalinzelwa abalandzeli bakho kuwe mangabe mhlambe use studio kukhona yini lokukhona masinyane mhlambe lotakukhipha mathute? Yebo ikhona i-EP lebekumele iphume kulonyaka but ngenxa yetingcinamba lesihlangane bedene nato neproducer kwalahleka tingoma bese sike sesibuyela e-studio sapheka kabusha. I-EP lemnanzi kakhulu ibitwa ukuthi
okay i-EP ebekumele ngikhiphe ngesuku lami lokutalwa ibitwa nge-Decade EP labe intaba ngibungata 10 years ngiqalele umkhakha we-rap so itawubheka seyiphuma next year ngo-March lokushanga le-EP ukuthi ngidabe ngihlangane nema-live instruments lokufaka phakathi piano ma-drums kepha sekufake we-rap itaba mnanzi kakhulu nje. Angithi mhlambe kusekelwa nobeke kusupportwa nikuthola kanganani kakhulukade esifundeni seMpumalanga njengobe nibantu ke labasakhasa kulona mkhakha? Ngathi info tihlukile masicompare kulesikhathi lesecile eMpumalanga besikhala kakhulu sisafufusa sithi isupport ayikho kepha kulesikhathanyala hayi kuchintshile banyeli bantu labaphakamako from eMpumalanga nebantu ngathi sebayifunza lento ukuthi kufuna support bantu bethu so njengoba nami ngwine lendvondvo iMpumalanga beyisekele yenda siqiniseko ukuthi ngibuya naye ekhaya so isupport iyihle kakhulu bantu bayithanza lento siyendawo. Mhlambe nje kafishane bantu ke nabakufuna bakuthola njani mhlambe inkundleni ekuxhumana? Yonke i-platform lengikuyo it's Brailo_SA nangabe bafuna ukungithola kubo YouTube ungabhala Brailo TV ngitholakala kude tonke indlela zokuxhumana. Ingabe mhlambe kukhona lapho ke Brailo mhlambe sekaye waperforma khona etindzaweni letitsite nalapho abantu mhlambe bafike bamthanza khona ingabe mhlambe lokho kukufundiseni kunguwe especially mangabe usachubeka kulomkhakha usafufuza? Yeah, tikhona tinyende tindzawo lengike ngaperforma kudo lokufana tindzawo letangithokozisa kakhulu uma sengiqala ngibona ngiperforma ngaphandle kwaseMpumalanga lekufana nabo Jozi kungithokozisa kakhulu kwangigqugqutela ukuthi okay lento lengiyendako ikona iyaphila and itawuphinde ifake amandla kulababukele kimi basekhaya eMpumalanga ukuthi bangahekeleli bachubeke baphushele hustle yabo uma bayithanza lento bayendako. Ubala indzaba yekuperforma etindzaweni letingaphandle ngaphandle nje kwaseMpumalanga ingabe kulabo labasafufusa ungabagcugcutela uthini njengoba ngiyacabanga ukuthi mhlambe nemculo wakho ungilomunye nawo lobhalisiwe? Ngabagcugcutela ngithi bangayekeleli emaphusheni abo yonke info yendeka nangabe utawufaka inhlitiyo yakho kuyo uphindze utimisele kona makukhashana nawo ukuthi khomba kumatima kungendeki kepha if you work hard towards it tonke tinfo tiyandeka ungeva abantu ukuthi bathini wena kulabantu lapho thatha lokuhle kuphela kukwakhe uchubekele embili. Ingabe mhlambe kubamba ema-workshop ngabe mhlambe kunisitile etindzaweni letinyende? Kakhulu lama-workshop asinceda kakhulu njengoba sathi ukuthi music akusingilokuhlabela kuphela kepha kunelwati lakhona kufuneka ufunze ukuthi umculo wakho umakhetha kanjani uyisa kanjani ebantwini kuphindze kunokuregister music unikisa kanjani ukuthi bakudlale emsakatweni so lama workshop asinceda ngetinto letifana naleto ukuthi nangabe unemculo yenda sure ukuthi uregistile kuze ungahlangabezana netingqinamba tokushontshelwa in future umculo wakho utawukhona na ukutimela nangabe wawubhalisa and futhi lokho kunceda kakhulu ukuthi uyakhona ukusubmita bakudlale ewayilisini noma kubomabona kude. Ingabe mhlambe ngitiphi ingqinamba lobukene nato la ufika wabona ukuthi ngibuya khashane la ngibuya khona? Ngasho ukuthi kuvalelwa kwama-platforms kunala ngifike khona kungavuleki ngize ngathi hayi le ndlela seyivaliwe akusena kubuyela phambili akusenakuya phambili akusenakubuyela emuva kepha ke info lengicudile ukuthi ngichubekele phambili nokuthi ngibukela ngibuya khona ngoba bengingase ingqinamba yokuqala lebembese ngibukane nayo dinye ingqinamba lebengibukane nato ngathi ngoba ngaphinza ngasho ukuthi hayi simakaze ungincedile kunqoba leti ingqinamba leti so ukuthi ngisesenawo manje ukuchubekela phambili.
Kukufaka nje esikhaleni ngikukhangise ebakubone abantu. Ungasipha mhlambe umucu loyedwa sibone ke ukuthi usiphetheleni. Ngicela uphinde umbuto. Kukuthatha nje kukufaka kusikhangiso sikukhangise ebantwini. Ungasipha nje umucu usikuve ukuthi usiphatheleni. Okay, ngi-rap. Yes. Yeah, okay. But ngingosi nangibamba imic better bow for me fantami beating ilendela leuthi igcine ma feeling me you feeling me ngapi tempi short ngidlula imagine I'm dope njengesitolo sabo cherry the statement is legit ngihambile ngakhohlwa ukuthi ngishiya crown flow yami isidlula amagagazi if you wanna follow that's where you drown hardcore noma bengathini ngihardcore ngibemizolo nginathi energy drink ngibashange high score batshele beme kancane labemi bafana abancane ngivula ivesi bahlanye ngishaya ivesi bangimali sebayala ukuthi mina ngimakoya sokuthengisa ipompi ngediscount ngizama kwehlisa moya. Asibuke kakhulu isikhathi sakho losiphe sona Brayilo kuLetisematseni. Ayibonga mina ngibonga isikhathi senu sokuthi nikhulumisane nami kuhle kakhulu ke lo ngiyabonga futhi. Embukele iguca lapho ke talomuhla Letisematseni kukhumbula ke siyatholakala ku DTT na ku SABC Plus kanti ke na ku YouTube sesikhona usale kahle ngivumele ke siphume ngalomnanzi ke umculo wakhe Brayilo. It's a brand new day and I'm feeling good. Tindzaba in my head, I'm in the mood. Call a firefighter, spit fire inside the boot. Footy, I'm dope, that's the truth. In the bed, they soon. First of all, in funa stack. Nothing yavakasha, man, I need a big bag. The heavy got coolie, then I put it on my back. I take a step back when fake ones trying to step my back. I'm not one of the best, but I'm the best one. Jenga chezi liga call keep banging with number one. Enga gon push a span, I'm gonna make it naganjan. And I'm a wame musha spam, me call me the son of a gun. Lang kona man, there's no turning back. Nama wamu ya dikanya, so I've gotta make it work. Hip hop nya itanza and that's a fact. Inga gon ifagin shit you and injing a name tag. Feeling good, it's a new day. Everything seems alright. I'm so grateful I woke up. Yeah, a little birdie told me that we gon' get another chance, so we still gon' rock. Whoa, I've been praying all week, and God knows it ain't easy. I won't stop for nobody. I'm gon' win, believe me. I want more life. Please just give me one